Anla mi ri twa kahle risimu leri nga ta kha hi famba hi rona ka lembe xi radio 2627 risimu ra Pops Mohammed na Sipho Gumede risimu ra ku ri Chewetani Kalamazoo hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisela Munghana Lona FM na ku hlekanisa ku ronga ngisela xitichi xi ri koho mina ni khalanga Pat Mathebula ni wa risimata wa jima xitlanga maxingiritano wa jajana makunale wa ndandadzi ku na va technique lava tirhaka na ku lulamisana ku vona leswaku mahashelo ya hina ya hetelela twala kahle ve le ku tirhani na swin'wana la leswi endlaka leswaku u twa ungeti leswi a hi fanele hi sungula so a swi le ku sunguriseni xilo ku ya hi laha a hi langutele ha kona hi ndlela yaleyo kambe nongonoko Afrika wa vulavula wu kungerile hi makumu se hi kho hi fikile hi kwala ku ya fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu twana ke ku hi ta va hi kha hi fambisa ku yini tanihi sweswi hi nga ku byela hi ta bula na dokodela Kingsley Makhuvele sweswinyana hafu ku pele awara ya 12 hi langutanyana ka timhaka ta vukona bya United Nations endzhaku loko hi kha hi hlupheka hi ku tanihi maAfrika-Dzonga na matiko ya misava hikokwalaho ka tinyimpi leti ti ngo pfukeriwa kwala na kwala ivi ku loko ti susiwa hi ndlela yaleyo ku hetelela ku va na xiyimo xexolexo xa ku va ku hetelela hi tikuma ku sweswiwani se hi fike ka xiyimo xexa xa ku va ku langutiwa ku matshamelo ya swilo ya hetelela hi fikisa kwalaho ka ku se ku ta hetelela ku va na tinyimpi leti ti nga ta hetelela ti endla leswaku tanihi tiko hi hetelela hi hlupheka hi ndlela loko va vulavula hi ku hlupheka ku njhani ku hlupheka sweswiwani ku tlakuka ka nxavo wa mafurha xiyimo xo tika swinene un'wana we nxavo wa mafurha matlakukela ya kona ya tika ngopfu loko hi languta hi tlhelo ra hala ka parafini ay parafini va hala ku hi ri xava na swi vona se a va ha swi lavi ku hi ri xava parafini ku leswi se ri nga tlakusa swona wa swi vona ku i xiyimo xo chavisa swinene hi ndlela leyo ku le ku tirhekeni ke a ku tirheki kambe swin'wana swa leswi tanihi tiko hi nga tsandzeka loko hi nghena Afrika-Dzonga a ri tiko leri a ri ti hanyela ri hava ri kha ri tirha ehansi ka swikhiri na tsundzuka hi nkarhi lowa xihlawuhlawu Afrika-Dzonga ri tirha ehansi ka swikhiri lava va nhlonge leyo basa lava va ri koho hi nkarhi wa koho a va hanya va kha va tiyisisa ku va ti tumbuluxela swilo leswi nga ta endla leswaku Afrika-Dzonga ri kota ku ya mahlweni na hambi ku ri na swikhiri hi yo mhaka ku ve na va Sasol hi yo mhaka ku ve na va Transnet ku nga se mi nga se tisa sweswi swa van'wina swa va Prasa mi lo na tisa swa va Prasa se swiporo swi tsemeleriwa leswaku switimela swi nga seta leswi swihahampfhuka phatsana na matlhari ya tinyimpi a ya endliwa kwala tikweni leri ni vula mi nga se nghena ka mfumo lowu wa n'wina wa xidemokirasi a swi hanyisiwa sweswo la Afrika-Dzonga a wu nga ta ya garaji fiki kuma ku ri hava petroli hi ku anakeni a yi ri koho petroli a va ti endlela ya vona lava nga vo fika va navela va vona Afrika-Dzonga hambi ri hanya ka swikhiri swantswana hina hiya ku hetelela ku fika xiyimo xi nga ka xo sweswi se i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona sweswi ma va tsundzuka holobye lava nga xavisa ti-reserves ta oil leswi a swi ta hi pfuna ku loko ku tshika ku va na xiphiqo xa muxaka lowu hi nga kota ku hi ta koka kumbexani n'hweti timbirhi tinharhu hi nga se sungula ku vona ku ve na ku kavanyeteka ka timhaka ta ku kavanyeteka ka timhaka ta mphakelo kambe sweswi hi tirhela non'weni loko oil yi fika namuntlha yi sweswo masvo a ni ri Hoedspruit a khale ngopfu loko ku nghena ku hela petrolo lori ya petrolo yi tisa petrolo namuntlha nampundzu yi pfuka yi herile hi mhaka ku a ni navo ve le ku xaveni hi leswiya swa ku xava hi xitalo ku hava petrol sweswi or kumbe yima ni nga ku hava a ku ri hava loko ni kumbexani yi nga yi sala yi fika kambe xiphiqo lexi ni lava ku xi hundzisa i ku loko ku nga ri na ku kunguhatela mahlweni hi hlangana na swiyimo swa muxaka lowu anakeni a wu ta langutela ku kunguhatela mahlweni njhani ka van'watipolitiki ku van'watipolitiki loko va vutisa sweswi van'watipolitiki va langute nhlawulo wa mfumo ya miganga vutomi bya n'watipolitiki i ti-elections ku lembe leri ta va ri yimise ku yini kumbe tiko leri ta va ri yimise ku yini endzhaku ka malembe ya 5 a swi tali ku va mahungu ya vona
mahungu ya vona ku nhlawulo lowu taku hi ta tirhisa ku yini hi byo vutomi bya van'watipolitiki hi yo mhaka sweswi ku kakayiwa un'wana tsutsuma ya hala ku he ku wa petrol tsutsuma ku ya hala ku wa diesel he parafini ri ta hi mhaka a hi ta hi nga fikangi la loko lava va xavisa ti-reserves a va xavisa ti-reserve hi leri nge yini la tikweni leri a ku ri na ti-refineries to tshikiwa ti pfala ti tshikiwa ti pfala matiko yo fana na va Botswana Namibia Mozambique Zimbabwe Eswatini Lesotho a va kuma petrol Afrika-Dzonga kambe sweswo swa ha koteki ku a hi swi lavi ku nghenisa mali hikuva loko a hi swi lava ku nghenisa mali a hi ta hi nga ri kona ka xiyimo lexi hi nga ka xo sweswi Sam twenene va ka hina hi bulanyana katsongo nomboro hi liya ntolovelo 0860 002543 ka ha ri na swin'wana swi nge le ku lulamisiweni kambe ku tirha hi nga ya mahlweni hi tirha hi nga ya mahlweni hi tirha ka endlela leswaku hi kota ku twa ku n'wela mi nga koho mi angula mi ku yini eka timhaka to toleta yin'wana mhaka leyi kumbexana na yo yi nga na nkoka ku va hi tekela nhlokweni i timhaka ta mati Afrika-Dzonga timhaka ta ku xavisiwa ka mati lama ma xavaka n'wina mi ti kotaka mi xava mati mi ya na wo kaya a swa ha ri swona sweswi a swa ha ri swona ma vona mati lama mi ti kotaka mi xava mati mi ya na wo kaya a swa ha ri swona sweswi a swa ha ri swona ma vona mati lama ku vulavuriwa hi vona ma langute ngopfu ka va langute ngopfu ka timhaka ta ku mi ya xava mati avhengeleni mi nga pfuleli xiphayipanini a swa ha ri kona ma hi vona mhaka kona a hi mi tweneni va ka yena nomboro i 0860 002543 0860 002543 i nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni mingisirelo ya ro sungula hi twa ku hi khometi timhaka enhlekani Vashumu vo tiphete na mingiselo lowuntshwa na lembe lerintshwa ra xiyanimoya na ngoma yintshwa ya vo tiphete yi va ngoma ya mina hi leri nge yini i nongonoko wa n'wina a wa mina nongonoko mi nyika yona ya n'wina hi ta xi tolovela mpela xinsin'wana mi xi bisini swi leha nyana xi nghenelela hi ta xi tolovela ka vula vuphete mhaka loko ma ha vulavula issue yaleya ya timhaka ta petrolo na timhaka ta sweswi tiko ra hina se hi nga ti tlhelerisela ndzhaku ku sapota leswi mi vulaka swona ni yima na n'wina swinene ni nghene ka tigaraji timbirhi namuntlha ni kuma ku a ku na petrol nampundzu leswi ni yimaka na n'wina swi vulaka ku a hi na xivono tanihi tiko kumbe vurhangeri bya hina a byi na xivono ku hi ya kwihi loko mo swi languta kahle tinyimpi letiwani ta moni ku nyimpi yale ya Ukraine leyi nga va kona ya Ukraine na Russia I think ya ri on na loko yi nga ze hela completely a yi se hela a yi fanele hi dyondzisanyana swo karhi swintsongo because loko mo tsundzuka kahle hi laha ku nga sungula ku va na ku tlakukanyana ka swo karhi because timhaka ta vo tikoroni na ti-gas swi vuye swi gonya swi ya henhla because of yi producer swo fana na sweswo swa hi ntiko la henhla swinene hi kumeka hi khe hi xava swingwe hi sungule ku xava swingwe hi tiva swingwe ma 20 rand from nkarhi walowa a xa ha chikanga loko mo swi languta kahle na sweswi a ri kwalaha ka 20 rand na va 20 rand na va 22 rand se hi leswi a hi fanele hi ti dyondzisa swona ku okay fine i yini hina lexi hi fanelaka hi xi endla hi languta swilo leswi ku angarhela ngopfungopfu leswi hi swi kumaka matiko ya le handle ku hi na byona vuhlayiseki na madulu yo kota ku hlayisa tinkoroni na mavele na hinkwaswo leswiwani ha ri na swona na minkarhi ya mfumo leyi mi vulavula ku wona wa lavantsongo yo basa a ku ri na madulu a ku kumeka na loko ve se ku nga ha ku ri na dyandza a byi kumeka vula bya maroli yini hi swi ndlaku hi na xivono na kumbe ku vona la mahlweni ku ka mundzuku loko wo tshuka hi ve na probleme hi nga kota ku va hi ti hlayisa nyana kumbe loko a ha hleketa ni twe minister Gwede a kha vulavula timhaka to a hi fanelangi hi phenika
at least atinikeni tin'hweti kumbe tinharhu hi va hlekete hi nga panic kanjhani khi hi pfumala ti-reservoir na ku mi nga panic njhani mi kha mi swi tiva ku loko mi hindza hi le garaji yo sungula ku mi fike mi kuma petrol ka ha ri siku ro sungula ri ngetelo ro i nga panic njhani se i swilo leswi vulaka ku like no vurhangeri bya hina loko va va ti nyiketa inani nkarhi wo kota ku languta swo fana na sweswo a hi ka na mihlawulo yona mani na ku nyika vanhu maswinkwa na ku va swekela tinyama na timbuti swi lunghini a swi twa mara a ku langutiweni timhaka ngopfu leti ti fanelaka ti aka tiko ku tshika ku lava ku kokela na tlhelo timhaka to lava ku dya waya se ku ta dyiwa yini ku sweswo a ka ha ri na lexi nga ta fanele xi dyiwa phela ku ta dyiwa ndlala a va languti tiko va ri languta kahle nkombo ta mina cancer 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula un'wana mi yingiserilo nhlekani a ku na munhu la 0860002543 nhlekani aye Khalanga papa Bishop Mafuma ichurch la ka Malamulele timhaka ta ku tlakusa ka petrol kumbe ka mafurha i swilo leswi swi warisaka swinene hambileswi ministara wa swicelwa a ngo hayi nga panic ku vulavula ntiyiso mfumo wa hina tanihiloko ku ve mi kombisile ku ingaku va na short term views leswi va ti nyiketela ku ngopfu ka swona i ku vona ku ri ku hlawuliwa mani ka next term hi cinca mani swi ndlisa ku yini ku ya nghena va mani ku holova ka ku lwa hi ku ya ti-political party sweswi hi swi vona swi nga ku endlekeni mara ku va na xivono xa ku tirhela vanhu I think ku ri a swi kona hi laha mi kumaka ku ri loko se wu fananisa na mfumo lowa khale leswi vanhu vo tala va nga swi laveki ku hi swi endla bayeza lavayani a va swi tiva ku ri va na ti-sanction ka matiko yo tala sweswiwani hi pfuleliwile hi tirhisana matiko yo tala ku na ti-G20 ku na yini ku na ti-BRICS laha hi kumaka ku ri hi na capacity ya ku ri hi nga kota ku order swilo swi reserve for the next 20 to 30 years mara vanhu va kona vision ya kona vhele a yi le ka ku tirhela vanhu va tsakela ngopfu leswi va ngo i ku react swa ku loko ku vise swilo swi ndlise proactiveness a yi kona ya ku ri swilo a hi swi endleni swi lahleke kwihi sweswo i ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka ku bishop ku swi swa ko swo hi loko ku fanele ku langutiwa ku heyi veri ku ndleka yini se hi ta ndla yini a ku langutiwi ku ku nga se endleka yini hi nga ndla yini ku hi sivela yini swi lahleke kwihi visionless leadership Khalanga loko mo va na munhu yi ri bibele loko hi la ku nghenisa bibele yi ri laha ku nga ri ku na xivono vanhu they cast away discipline or vanhu va hela in other ways vanhu la ku nga na xivono a ku na lexi xi nga a ku na progressive outlets a ku na ku ya mahlweni because loko mo swi vona kahle ka varhangeli lava hi nga across the politics hi nga vulavuli hi political party yo na marangongo ka hina ya vanhu va ntima sweswiwani hi compete ngopfu hi ku as long as vona va kha va tiva ku ri hayi va ta tlakusa njhani va ta improve njhani ti-vote na yini leswiya swa ku accelerate i-service delivery ene swi endla hi futhe na hina va vote because va swi tiva ku ri hina vanhu va ntima vo tala hi vota traditional leswiya swa ku hayi i mfumo lowu nga hi susa enhlongeni hambi ku va yini hi ta nghenisa vona loko a va swi tiva ku ri ku fanele va le America ku loko ku mi tshembisa swilo ka manifesto ku nga swi endli lembe le ka nhlawulo lowu taku mahuma a va ta tirha va yiza lava nemetweli bishop mani kuma hloko vatangwana ku nga cancer swinene 0860002543 ni buya na dokodela Kingsley Makhubele kamanda ka Hlulani Fanuel Magayisa ukayelele eka Afrika wa vulavula ni ze ni rhungiwe bot petenenge ni kuma accident kwala N1 ni swa la Mkopani va rele ku ni fourth tracker or in xibedhlele xi le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga temetwa ngedla nchubo pende ni nga tshama ni twa la ni ze ni byela va tshika mina bot pet like a ni ri na medical aid
ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg ku hava private la Mkopane hi 2009 ni ze ni yisiwa kwala va Mediclinic kwala Polokwane ni ve ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika se miri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa here ni tshama ni ku twa na wa accident olwelo ni yi kumile wu antswa ni mi twi alwela ku ni hetisa damani ni mi twi thank you Pero la con hetisa tema Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nongona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lona FM Makomba Ndlela xiyimo xitikile Afrika-Dzonga a khale ngopfu a kha hi ri la hi timhaka ta COVID loko ku ha hlakarhelanyana ka COVID Russia na yona yi sungula swa yona na Ukraine loko va sungula swa vona loko se hi kha hi hanya nyimpi leyi kha yi ya mahlweni hi swi toloverile Israel yi sungula na Gaza swi nga vi nchumu ivi ya la ku nga ri ku kona a Iran se hi fikela namuntlha se hi laha hi nga kona la kambe swilo leswi hinkwaswo le ku endlekeni ku ri na xiyenge xin'wana va xi vitanaka United Nations nhlangano wa matiko ya misava wu tirha yini sweswiwani n'hweti ya Ndzati va ta ku no hi le ku yeni ya ku hlanganeni verile ku ikambele a New York ya ku hlanganeni a New York hi ta kota ku ya ku hlanganeni a New York hi ta kota ku ya fika hi vulavula hi timhaka ta UN ho heteriwa mali ya hina ya xibalo ntsena hi heteriwa mali ya hina ya xibalo mahala hi ku swi pfuni nchumu phela hi le ku ringeteni ku hlangana na dokodela Kingsley Makhuvele hi ta kota ku va hi bula na vona hi twa ku va ri xiyimo xinjhani eka timhaka toleto hi ndlela yaleyo loko kha hi languta matirhele ya swiyenge swo fana na swona swa United Nations hi ndlela yoleyo kambe ke hi nga se bula na vona loko ha ha ri ku va laveni a hi pfeneni ya mahlweni mina na n'wina hi vulavula hi langutaka xiyimo lexi hi nga hlangana na xona xa timhaka ta gezi xa timhaka ta ku tlakuka ka mafurha vukona bya United Nations sweswo se ni lava ku hi pfa hi vulavula hi toleto loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we hi bula na dokodela Mandla Mathebula va suka ka ndhawu leya timhaka ta mati na nkululo hi lava ku bula na vona hi languteka timhaka leti ta blue ta green blue na no drop se lava ku twa kahle timhaka leti ta mati ti fambisa ku yini onge ti ve na mati yo thyaka ngopfu la tikweni ku na timasipala ti tsandzekaka ku tisa mati yo tenga eka vaaki hi swivangelo swo hambanahambana se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta tsakela ku va hi bula hi toho mina na wena ka nhlekani lowu nongonaka ku ri Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Ukayelele eka Afrika wa vulavula. hi la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. se ku namuntlha a hi swantswani xinyata ni landza July hi le ndzhaku ni ri la hi mapatu hi ku mati va khalanga mati wa loko mi khe mi famba tiko leriya ro saseka leriya ni khomiwa hi ndlala kusuka ka Xikundu i ya pfala nomo i patu ri kulukumba ngopfu i ya kwahalaya ka Xikonere loko i decide ku famba hi Grace a ni ri leriya pat a hi rona leriya premier va nga ti ri ta va xikontiri loko ku vekiwa Big Mos a hi rona inxi na namuntlha tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi amukele n'wana mingiseri loyi ha rindzele dokodela Kingsley Makhuvele ku nga va khomi ta yisa mahlweni ivi na swiphemu leswin'wana swa nongonoko mi amukerile le ka Munghana Lonene FM nhlekani hi pfukeli buti wa mina minjhani n'wena hi pfuke a lo nghena ka leya petrol le diesel a kombela mi ni hendlisa la kahle rizinga ku ri ku va na petrol levy
ku va ku ri yini xivangelo xikulu I xibalo lexi mfumo wu lava ku xi tirhisa ka ku lunghisa swin'wana na swin'wana kumbe ka man'wani mapatu kumbe ku pfuna swin'wana leswi fambelanaka na ku antswisa tiko ra Afrika-Dzonga hi ku angarhela. I khale xi ri kona xibalo lexi kumbe xi ve kona after 1994. Hayi ni nge swi tivi kambe mhaka nkulu ya n'wina i yini? A la ku tiva ku ri loko ku ri miri xibalo lexi xa pfuna ka infrastructure ya la South Africa mina a ni twisisi ku ri xi pfuna njhani hi ku hala ni huma kona hala Limpopo a ni se vona development na yin'we yi nga kondleteli hi mhaka ya this full levy. A la ku tiva kwalalo ku ri yi ve kona before 1994 or yi ve kona after 94 na. Mi helela kwalano? Sana loko u tiva swa ku ri xi hi pfuna hi yini ka full levy. Loko u tiva hi full levy leyi ya tirhanela khansi na tona ku ri a yi pfuna hi yini kahle kahle. So hi ku meke a mi sure ku ri xi ve kona before 94 or after 94 a loko hi tshela kwalano. No, ni mi twile but I mean I can't sustain. Fuel levy i mali leyi nga hakeriwa yi hakeriwa ximfumo yi hakeriwa ku yi ta tirhisiwa i xibalo kahle kahle. In ndlela leyo where these taxes are frequently adjusted to manage government debt and respond to oil prices occasionally. Sweswo se hilaha swilo swi hetelelaka swi va kona ku ya mahlweni ku ta ka timhaka ta mphakelo wa kumbe timhaka leti ta fuel levy kambe a ni hlekete ku mingiseri wa mina mi ta swi anamisanyana mani mi ringeta ku vulavula ku mi swi anamisa ku vutisa ku a ni tivi mani ku vutisa ku hayi vakayi 0860002543 nongona mahungu aya heri mahungu aya heri Afrika wa vulavula ungalelele eka Afrika wa vulavula la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo. Kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana? Ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka mugana lona FM komanda ni vula ku na anamisene mehleketo hi dzikanyana ni vula ku ngengeni ka mugana lona ne ka nongono ku Afrika wa vulavula i ku ana ku vutisa ku levy sungulerini hayi khona vulavulani mani ku mshamela ku hi komba swin'wana na ku loko mi ku mi se vona development a Limpopo mi vula njhani ku a ni fuel levy ko va xibalo xi pfuna hambi ku ri ku tisa mirhi a tliliniki hambi ku ri ku vona ku tibuku ta i xibalo a ni ngo loko se yi ri xibalo la a ya ha tiveki ku leyi nghene hi fuel levy leyi nghene yini i xibalo hi yo mhaka ni ku a hi anamiseni miehleketo ka hina na hi vulavula a hi amukele nin'wana mingiseri lo nhlekani Kutati Mpfukile. buta mina hi pfukile hi nga vona Hi pfukile. okay Ni kombela ku nghena ka leyi ya mafurha leyiwani. Eish. Swi le ku hi tikeleni tanihi tiko ni vula ku loko mafurha ma fika laha ka so a henhleni ka loko mi kuma ku na taxpayers leti ti hakelaka tax ivi hala tlhelo va tlhela va ripiwa off ka mafurha ni vona nga ku mhaka leyi nga le ku tikeni swinene ku phete hi ku vona ka mina ni twa nga ku soon and very soon vanhu va ta paka mimovha makaya ma vona. loko mu ku va hakeli va xibalo va nga va kha va kanganyisiwa hi tlhelo lerin'wana loko va hakela xibalo xa mafurha mi va mi fike njhani kwalano hi ku a mi langutele ku loko mi ku va hakeli va xibalo kona mi vula va mani? No ni vula ti-taxpayers hinkwato Mhashi. a ni n'wini munhu ta vula ku munhu un'wana na un'wana la Afrika-Dzonga wa hakela xibalo sweswo
se ni vula ku loko mi kuma ku ku le ku hakeleni ka swibalo hi ndlela leyi a ni mi kuma ku let's say mi kuma ku mi na business lerikulu kumbe obvious xibalo xa mina xi ta ku tlhamutlhamunyana se mi kuma ku loko ni hakela xibalo hi ndlela liya na ha fanele ni tlhela ni xava mafurha ku durha lama endlaku ku business ra mina ri va ka operation ma swi vona ku swi tisa frustration ya njhani Buphete swi tisa frustration hi ndlela leyi mi kuma ku se business a ra ha fambi ende loko ri nga ha fambi business swi ta vula ku I mean xibalo ni le ku hakeleni hi nkarhi na hakela mali leyi lavekaka mara loko se business ri nga ha fambi mhaka petrol swi tisa frustration at the end of the day loko ni ku na tshika ni nga ha operate business ndlala yi nghena na yona ivi loko ndlala yi nghena munhu swi nga swa mixikaxika ndza business to ka ti nga ngi kona ni ka xikombiso vele na mi toka se mi kuma ku se swi ya onhaka hi ndlela yaleyo se loko swi te tani Buphete mi kuma ku loko ku ri ku na timovha ti ta boheka ku pakiwa makaya even then vanhu va decide ku tirhisa ti-taxi na koho kwale ti-taxini a ku nge vi na peace because ku ta va na tihansahansa swi nga hela swi tlakusa na nhlayo ya tinghozi leti endleka ku mapatwini because vanhu va ta tshama va jahile va ya hala na hala ku ve ri ku na vanhu va nga kwihi va lava xo famba ma swi vona se swi nga affecta ku fika kwalano a ri khongela kumbexana ku ta va na ku cinca ko karhi mara sweswi a khari ndlela ya kona Buphete tanihi tiko ra South Africa swi le ku tikeni swinene na mito xiyimo xo tika swinene ma swi twa ku sevele ka local ku nga tlakusiwa mali ya tithekisi kusuka ka 3 rand ku ya ka 6 rand local se long distance kusuka ka mali muni ka 10 rand ku ya ka 30 rand mali yo tala ngopfu yaleyo ma yi vona ku ya njhani loko ma vula leleyo Buphete loko ni kha ni hetisa mhaka ya mina last loko minxavo ya mafurha yi tlakuka a ni ri munhu loyi a tirhela ngopfu Giyani from ka Bungeni I think ku ri 35 rand that time 33 rand from ka Bungeni ku ya Giyani all of a sudden va ku se 40 rand ma yi vona ku yi fike yi va njhani yi affectini mara well munhu a ri ku kombeleleni so sweswi mo twala ngopfu vanhu lava va tirhela kwala va kha va suka ka Bungeni ku sweswi minxavo ya mafurha yi nga tlakuka obvious yi ta tlhela ku thamuthamu and then loko petrolo yi ya hansi ku hakela swicinci taxi munhu wa hakela mali yaliya ku ri ku ve ni minxavo ya mafurha yi yisiwe hansi na mitwi se a swi le ku tikeni Buphete ni khensa swinene ngopfu ku khensa mina buto mina khensa swinene nongona ku Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela 25 minutes ntsena inga sipa awara yan'we nongona ku Afrika va vulavula ele ka Munghana Lonene FM ai amukele nin'wana mingiserelo nhlekani nhlekani na vadzumbi Buphete ai na ile ku dzumbele vo theukerini na ile ku dzumba ile swa swo ti tshamela mi nga ri ku ndlenjeni na ile ntirhweni theukerini ndlela ya mi hlangana na Tarumbela mina lava ku nghena ka ya mati Buphete yes i mhaka ya mafurha yi affect munhu un'wana na un'wana tikweni lexi ni vonaka xona a xi ta hi pfuna kumbe xi nga va ka xitshunxo hi mhakeni ya mati i ku loko ni nga vulavulela ngopfu hi province ya hina ya Limpopo loko a yo kopa ka leswi province ya Gauteng yi endlaka swona mati lama tirhisiweke yi tlhela ya ma basisa ma vuya ma ta tirhisiwa hi vaaki swi nga endleka njhani na loko vo endla damu rikulu leri loko ku endliwa leswa swa mati loko ma tirhisiwa ma yaka kona ivi va tlhela ma hlengeleta ma tlhela ma ya vuya ma basisiwa ma vuya va ta pfuna vaaki a swi ta pfuna swinene ni nga tlhela ni mi kombisa a hi ta va hi tlhela hi kumi mati ku na timpfula to tala ngopfu mati ma vi kona mati ma fambeni ma ya Mozambique because a hi na swi kambe phela sweswi xiphiqo Afrika-Dzonga hi mhaka ku wa mati ma kona moto thyaka a hi mhaka ku wa mati swintshunxo swa swimitaku na swona i swa loko ri ha mati kambe a hi xiphiqo xa ku ha mati la tikweni leri sweswi hi nga laha mina na n'wina lexi nga laha mina na n'wina i ku yingiselani lexi a ni n'wina mi vulavula hi tlhelo leri a ni hleketa ku mi landzelerisa hi mhaka ku hina hi vulavule hi yona nhlokomhaka leyi namuntlha se hi yo mhaka ni kha ni mi nyika xifaniselo ku ya hi nhlokomhaka leyi hina hi lava ku vulavula hi yona hi lava ku vulavula hi swiviko leswi komba ku mati ya hina ya thyakini n'wina loko n'wina mi vulavula hi tindlela teto i switshunxo swa loko ku ri ha mati endhawini mati ya tele madamu ya tele a ku na damu leri nga talangiku na N'wanvanungu ri tele se swi vula ku mati ya tele mara a ma fikeleli eka vanhu that's why a ndzi na mhaka leyi ku swi tikomba onge mati ya lama hi ri ma kona mara loko hi ya lomu ma fanele ku ya kona ku hava hi hava mati loko mo jika ka tiko ro fanele ka Dumela
mi nga se jika ka tiko ro fana ri ka dumela a hi tlheleleni ka yaleyo mi nga sunguli yona phela leyaleyo mi nga kombisa ku ya koperiwa a Gauteng a swi vulavurisani na leswi na ku mati ma kona hi ku malama mi vulavulaka malama lava ku basisiwa na kwala a Limpopo madamu matele ma lava ku basisa mati se yana ni mahlweni na xikombiso xa ka dumela ya zo komisa ku hina tin'hweti to hlaya mati a popeni hi nga wa kumi se a ni hleketa ka ku koka ku nga ri hava mati se a ni tisa xitshunxo lexi xi nga endlaka ku mati hi nga wa hlengeleta njhani ku hi kota ku na hina hi tikuma hi ri hava mati mi dlinerini ku ya ka dumela ka dumela na ku gina vhiki leri naka leri nga hema a ri nga talangi damu leri ri nga kwala tlhelo a Nandoni Nandoni yi kona mo hindza mati lawa ya se hi yo mhaka ni vula ku ni nge xitshunxo lexi n'wi mi tinaka xona a hi xona xi fambelanaku na timhaka ta ku aka dumela ku va na mati aka dumela mati ma kona mo ka ma nga ri kona hi mhaka ku lava va hlantswisaka mati kuma ya ka dumela a ve le ku hlantsweni hayi ku ma kona mati leswi vulaka mi vula ku hava switirhisiwa leswi nga ni nge swi tivi ku hava switirhisiwa ni vula ku a va ni vula ku a ve le ku hlantsweni mati ku hava switirhisiwa i ku swi vula ku hi hava switirhisiwa leswi vulaka a ku fanele ku va na switirhisiwa leswi nga kota ku basisa mati hinkwenu hi makumu mi tweri papa a khensa swinene swi ta lava mi yi twisisa kahle leyi vulavulaka leyi vulavulaka a hi ri mati a ma kona kambe ku na miganga leyi mati anakeni yi ma nga vi ku kona hi swivangelo leswi na swo laha ka xiviko lexi a ni swiviko swinharhu laha i green i blue i no drop se laha ka no drop ku kumeke ku loko va hlantswisa mati ya litara mani ta swi olovisa ni nga leswa litara loko va hlantswisa mati ya tilitara timbirhi veri i litara ntsena yi kota ku fika vanhwini leyiwani litara yo ti halakela kwa ndleleni a hi amukeli nin'wana mi yingiserile a ku na munhu la 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangula wena u ri yini eka mhaka leyi hi nge le ku buleni hi yona nhlekani leyi hi ku xana u na xivutiso lexi lavaka nhlamulo rhumela eka mabasa es@sabc.co.za sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela i 10 minutes ntsena a yi se ba awara ya 13 mati ma hina ma thyakini swiviko leswi swi nga nyika laha tolo blue green very green blue no drop swiviko swinharhu leswi nga tisiwa hi ndzawulo dokodela Mandla Mathebula hi ta bula na vona kambe ku na muyingiseri loyi na swi tiva no a ni se vulavula na yena kambe na n'wi hleketelela ku nga va ku ri yena loyi loko ze ku vulavuriwaka timhaka ta mati a nghena ni va ri ku chayeleni a tivi va khaya kwihi hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani vutsati munhu yima kahle na ku yima kahle nhlokomhaka leyi ya ni khumba swinene ene yi ni vavisa mbilu swinene vutsati mati la South Africa hi na wona timpfula tinile madamu matele so leswi hi fane hi twisisa hi ku mati lama loko se ma fane ma hlantswiwa vutsati swi fana na loko mi ka mati mi chanza ka bakiti ro pfuta a mi nge tshami se mati lama ya hlantswiwa kwini ku timasipala ta hina a va anti hi xichangani wa swi vula njhani a va maintain infrastructure a hi malembe lama nga hundza a hi vulavula hi aging infrastructure se hi ndzeni ka aging infrastructure se hi vulavula hi dilapidated infrastructure yi hlakarini vutsati tiphampu ti tshovekerile mara question i yin'we ntsena leyi ni tshama ni kha ni hi vutisa na kwala timithinini hi fambaka kona ku xo sungula technical manager wa water services loko a suka nampundzu a ya ntirhweni u hindza hikwala storage ri pfutaku hi kona u hindza tipipe leti nga tshoveka loko u fika ofisini u tshama kusuka hi 8 ku ya fika hi 4 namadyambu u va u tirhile ku na timovha ta masipala ti va kha ti jikajika ti ya xava lunch why va nga fambi va langutisa tipipe leti nga tshoveka ku endleka yini hi ku Buttpet hambi mati madanu hi leyi n'wamanungu u le ku halakeni masiku hinkwawo mara mati lama ya ma hlantswa kwini tipipe ti tshovekerile problem leyi nga kona ni tshama ni kha ni vula ku
masipala va ta ku byela ku a hi na capacity a mi na capacity njhani ku na vanhu vo tala va nga lo tshama ku na ti-engineers vana va pasile va tshamile a va na mintirho why va nga teki vana lavaya va nghenisa mintirhweni va tirha ku tirha vanhu lava bootpack va nga tirha hi vo ma 1980 swilo swi cincile mukhalabye loko u fika ta ku byela ku ni na experience swilo swi cincile hi madala a hi endleni swilo ku ya hi ximanguva lawa ene na xiviko xa komba ku ku na ti-vacancies to tala ku na swivandla swo tala swi nga pfariwiki ka timhaka leti ka ndhawu leya mati ka timasipala nakona va nge le ku tirheni a va ringanelangi ku tirha i ku ya hi xiviko swilo swa bootpack ni vulavulaka hi swona i ntiyiso wun'wana wukulukumba ngopfu loko mati ma karhi n'wana loko u ya ka masipala u ya kha u chavela vutomi bya wena mi kuma ku bootpack mpfhuka va nga thicara va tirha ka muganga lonene ivi ni teka ni va nghenisa ka ndzawulo ya mati ka water services ka masipala bootpack loko ni mi byela sedimentation tech a mi swi tivi ku ni vulavula hi yini loko ni mi byela hi marito man'wana mathema man'wana loko laha a hi endleni swona mi ta va mi hlamarini a mi swi tivi swi fana loko ni mi teka sweswi mi mi nghenisa theatre mi operata njhani muvabyi mi kha mi nga swi tivi xikeri lexi tirha ku endla yini i problem leyi nga kona ka masipala and lexi hi onhelaka ka masipala a ni lavi ku hemba lexi hi onhelaka i tithendara lexi hi onhelaka ka masipala i va thola vanhu lava va thola hi ku ya hi ku tivana a va tholi hi ku ya hi qualification ni tshame ni byela un'wanyana mina ni ku hambi no pfumala ntirho ka njhani na qualification ya mina leyi ni nga na yona 20 years experience ni ri ka water sector ni nge tirhi ka masipala hi ku loko u fika ka masipala wa chuhiseriwa vutomi bya wena byi le khombyeni hi tirha na ti-engineer loko va ringeta ku ya pfuna ka masipala va suka ka ndzawulo van'wani va chuhiseriwa but u ta twa kha vula loko a ni ka masipala wo karhi loko ni langutisa report ya vona ya chavisa and then masipala wolowo wu le ku hluphekeni vaaki va le ku hluphekeni leswi swi vulaka ku ku za hi tikuma hi ri ku hluphekeni tanihi vaaki tiko hinkwaro hi loko swi ta ka timhaka ta mati swi vanga na hi ku lava hi va rhumile ku va hi fambiselaka kumbe va hi rhangelaka a va ha ri ku endleni swona leswi a hi lava swona a va ha ri ku endleni swona bootpack and then loko u kha u tirha ka ndzawulo ya mati mata swilo leswi hi hlanganaka na swona swin'wana u ze u ti vutisa ku mara mpelampela swilo leswiwani loko swi te tani ni fanele swi endlisa ku yini u nge vulavuli hi blue drop u nge vulavuli hi green drop xo sungula swilo leswiya swi sungula ka infrastructure loko infrastructure ya wena yi nga tshamisekangi a ku na ku u ta nyika vaakatiko mati lama nga basa a swi kotakali sweswo u fanele xo sungula infrastructure ya wena yi fanele yi va leyi nga hleleka kahle yi tshamiseke kahle ku ta kota ku nyika vaaki mati mo basa ni tshame ni vona n'wana a poste ka hambi na swilo swa ti-social media ka plant le giyani loko va pfulela mati ya le ku pfuteni a wu swi twisisi ku kahlekahle ku le ku endlekeni ka yini kwala ene loko u ya u tshama hansi na vona va masipala va ta ku byela ku a hi na budget u ya ka national treasury u cheka equitable share budget yi humile swi karhi mata bootpack tiripoti leti hi ti tsalaka masiku hinkwawo ta chavisa kumbexani ku nga ku ri xikombiso sesi xa komba ku timasipala leti tona hi vutona a ti swi koti ku korhokela vaaki kambe ku nga ri hi ku tsakela ka vona ku ka va nga swi koti kambe hi timhaka letiya ta ni ta swi vekisa ku yini hi xinghezi the municipalities are not viable ti hava vuswikoti bya ku ti nga kota ku se loko mali yi tshika yi tile va ku yi endla swa mati ematshan'wini ya ku yi lunghisa infrastructure kumbe switirhisiwa sweswi swa mati yi hundzuluka ya va hakela miholo va hakela muholo va rhangisa swilo leswi mi swi vonaka ku a hi swa nkoka bootpack sweswo a ni la ku mi hembela ene xin'wana xa kona loko va thola vanhu mi nga tholi hi ku mamantiva ni kombela mi ni thola hikuva mi swi vona ku ni na experience ni na vuswikoti ni mi byela ku na un'wanyana loyi mi nga nghena na yena xikolo ha vulavula minkarhi yo tala a tirha ka masipala a ku yi hota ku hini munghana leswi ni hlanganaka na swona laha swa chavisa u le ku ringeteni ka ku lunghisa mara va tipolitiki va ta hi leyi va n'wi phumisela ku leswi nge swi endli hina hi endlisa leswi hambi u karhi u va komba ndlela bootpack swi vava ngopfu ku tirha ka ndzawulo ya mati bootpack swa vava ende tanihi ndzawulo ya mati a ni rhumiwangi leswiwani mara ndi vulavula ku ni le ka water sector swi vavisa mbilu loko hi karhi hi driver hi ya le na le u vona va mukhegula munhu nkulukumba a karhi a phusha girivani a ya ku keni ka mati loko u ri mutirhela mfumo ni tivutisa xivutiso xin'we ku loxi ni nge le ntirhweni munhu luya vutomi bya yena ni nga byi hundzuluxa njhani
ivi u ya ka masipala nkarhi wun'wani Buthphethe foni ya mina yi tele hi swinepe swo tala kun'wana na kun'wana laha ni fambaka kona ni kuma phayiphi hi pfuta ni teka xinepe xi komba nkarhi na ku a ni ri kwini kun'wana na kun'wana loko hi karhi hi endla ti-report ha swi presenta swilo leswi hinkwaswo ha va byela ku ka ndhawu ya so ku endleka leswi na leswi na leswi na leswi mara lexi karhataka masipala xo sungula i tender xa vumbirhi va thola vanhu lava nga riki na vuswikoti loko va thola ku na vana vo tala va nga endla engineering van'wani va endle ti-water services va lo tshama kaya a va na mintirho vanhu lava why va nga va teki hambi a vo va nyika internship a swi nga ta fana nemetweni kambe mi nga si famba ni kombe ku mi vutisa hi ku n'we swa mati ma swi twisisa mihani a ni swi twisisi ngopfu se ni nga ta vulavula swi swo ka swi nga ri swona leswi ni lava ku vutisa swona ka n'wina sesi wa mina i ku swa koteka ku mi nga ndla reticulation mi nga se ndla mainline hi ku loko mi ndla sweswo hi ku ya hi mehe a ni twa i nga ri pressure hi nge pfumeli loko se siku swi ngo chakala mi hetelela mi kambe ni ta twa n'wina swa koteka loko hi endla reticulation xo sungula mi fanele mi languta swi sukela le adan'wini hi swona ivi loko se loko mi endla reticulation yi famba xikan'we na pipeline ya n'wina mi fanele mi tiva ku pipeline ya n'wina diameter loko yi ri so loko yi fida la ya reticulation ya n'wina yi ta va size yo tanihi kwini ene mi langusa na population ku namuntlha Buthphethe a tikweni hi na vanhu va 5 ka the next coming 15 years or 20 or 30 years hi ta va hi ri na vanhu va 250 mi fanele mi vona ku reticulation ya n'wina yi accommodate na malembe lama taku leta tiphayiphi a Giyani ta pfuta storage ra pfuta a Giyani and loko wo swi langutisa kahle mi ta kuma ku reticulation yaleyo it was poorly designed and this is hi ku swin'wana na swin'wana swo endliwa hi nkarhi wolowo mata nkarhi wun'wana ni ze ni hleka nkarhi wun'wanyana loko ni vona ni ta nyika example u kuma ku munhu wa famba andla ku onhela vanhu vo borha mati va borha mati mara swin'wana swi kuma ti-technicalities to tala ngopfu leti fambaka na swona sweswo swi fana na reticulation xo sungula loko u yi endla Buthphethe u fanele u langutisa ku ndhawu yaleyo i ndhawu ya njhani and then vaakatiko loko va ri vambirhi endzhaku ka 20 years va ta va ri 5 swi sweswo hinkwaswo swa contribute ku va vaakatiko va kuma mati mhaka ku masiku hinkwawo miganga leyi le ku ndlandlamukeni Buthphethe namuntlha mi fika mi aka molo loko mi aka molo mi ta ka mina mi ku namuntlha molo hi leyi ni lava mati a mi ni consultangi mara mi ake molo na mina loko ni designer reticulation ni fanele swi tiva ku okay swi nga endleka ku va na molo swi nga endleka ku va na xibedhlele swi nga endleka ku va na rank reticulation ya mina a yi accommodate swi sweswo loko no endla reticulation yitsongo loko se ku ya va na storage ra tlimbeka tiphayiphi ta besta ta pfuta hi leswi swi humelelaka a ku na ntirhisano a xikarhi ka ti-developers na ndzawulo ya mati a ku na communication and loko se swilo swi biha le vanhu va tsutsuma va ri ndzawulo ya mati ene hi mpela hi blame hi ta yi teka hi mhaka ku hi te hi ta swi kota mara hi la ku pfuniwa ni mi twisisa swa mina khetsa swinene inkomu a yi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lawa ya landzela hi nomo wa tatana Hlulani Fanuel Magayisa ukayele leswi eka Afrika wa vulavula ni ze ni rhungiwe Buthphethe nenge ni kuma accident kwala N1 ni yisiwa laha Mukopani va rhele ku ni 4 tracker or xibedhlele lexi xe le Mukopani ni rhungiwa ni lo life ni nga tetemetiwangi endla nchumu pende ni nga tshama ni twa laha ni ze ni n'wi byela va tshika mina Buthphethe like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mukopani hi 2009 ni ze ni yisiwa kwala va ra mediclinic kwala Polokwane ni ve ni ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika se miri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa hela ni tshama ni ku twa na wa accident olwelo ni yi kumile wu antswa alwela ku ni hetisa damani ni mi twini thank you mera la ku ni hetisa damani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisera Munghana Lonene FM 10 ntsena kupila wara ya 10 rinongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akomba ndlela ntirhi la ku bula na dokodela Mandla Mathebula hi langutanyana kantsongo hi timhaka leti ta mati leti timhaka leti ta mati leti na nkoka swinene ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta swiviko leswi ya swinharhu swi nga hlaxametiwa hi vulavula hi xiviko lexiya xa Green Drop hi vulavula hi xiviko xa
blue drop ivi hetelela hi vulavula hi xiviko xa no drop hi twa ku sweswo swi vula yini hi ndlela leyi se mhaka leyi lava ku hi va hi landzelerisa mina na wena nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana na FM kombandela 12 timinete ntsena bela awara ya 13 hi lava ku bula na vona sweswi hi ta twa ku va ri xiyimo xinjhani hi ndlela yeleyo kambe hi nga siya ka vona dokodela yimani hi sungula hi vona ku la leswi hi lavaka swona swi ta famba hi ndlela leyi. Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u twa a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM makombandlela. nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kombandlela hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona hi yo mhaka sweswi hi tise vinyi va yona hi lava a hi amukeleni hi dokodela Amandla Mathebula hi bula na vona kusuka le ka ndzawulo leyi ya timhaka ta mati na nkululu hi twa ku va ri yini hi timhaka leti ta swiviko leswinharhu swi nga xaxametiwa tolo hi holobye Phemi Majortina lava nga kombisa swiviko swa ku ongeti a hi le ka xiyimo xa kahle tanihi tiko loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati hi ndlela yaleyo dokodela nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Inkomo nxeweta na vayingiseri hinkwavo. A khensa swinene dokodela a hi sunguleni kwale ka swiviko ku loko mi ku green drop mi va mi kha mi vula yini loko mi ku blue drop mi va mi kha mi vula yini loko mi ku no drop mi vula yini. Hi ku olovisa loko hi ku green drop i xiviko lexi xi langutaku mati lama se hi nga ma tirhisa hi nga ku ma fambiseni lomu hi tshama kona i mati lama mi ma gwedlaku xihambukelweni ya famba na lama ma pfulelaku la a xitangeni na khixini ya famba i xiviko xa ku languta mati malamo ku ri lomu ya kona na leswi ya fambisiwaka swona hi le ya ku kona le ka timasipala ya fambisiwa njhani kasi liya ya blue i mati lama hi ma tirhisaka lamo basa lama hi nwaku hi hlamba hi wona i lama yani loko mi ri xitangeni mi pfulela pompi mi chela mapotweni na le maketleleni na le ka tigiza mi ya hlamba hi wona loko hi ku no drop hi vula mati lama lahlekaka kwala ndleleni loko ya suka ka hina ya ta ka n'wina lama lahlekaka ma nga fiki laya i mati lama ya ku ri ka pfuta tiphayiphi ya lahleka kwala misaveni ehansi ka misava i mati lama ma ku ri n'wina leswi hi nge ku bridge mi ya connecta mati mi ndla ku ri masipala nga swi voni ku mi tirhise mati mo tanihi kwihi ku yiva lamo yiviwa ku tlhela ku va na lama va ku ri a ma yivangi mi kona mara masipala u tsandzeka ku mi charge ku ri a ma hakerisa wona hi wo no drop i xiviko xexo xa no drop xexo sa hi tlheleleni ka lexa green drop mi kume kumbe xiviko xi ri yini hi timhaka ta green drop. Aka green drop hi laha hi nga na nkingha yikulu ngopfu laha tikweni hi ku swi tikomba xiyimo xo ya xinyanya xa ku ri swilo a swi nga fambisiwi kahle lomuya ka mati lama mo taniya mi ta tsundzuka ku ri ka xiviko lexi xo hetelela ti-system letiya ta ku fambisa mati lamaya ya thyaka leti nge a ti nga tsakisi xiyimo xa le henhla ngopfu ku ka ti nga tsakisi nge ti critical a ku ri 39%. Sweswi ti nyanyile i 47%. Ma swi vona ku se ti ya ka ku ri half ya leti ti nga kona hi leti ti nga tsakisiki nge ti critical loko a ku ri munhu a heta ku ti le ka ICU. Ivi mi kuma ku ri letiya a hi ku ti kahle ngopfu nkarhi lowu nga hundza a ku ri 3%. Sweswi yi chikini na percent yaleyo i 2%. Ma swi vona ku swi ya swi nyanya ku ti nga vi kona to nyamalala
ndlela yaleyo se kuna letiya ta le xikarhi nge a ti kahle kambe ataku a ti kahle ti kahle mata loko munhu a vulavula va ku ha kutwa a hi kutwi sweswo taniya ivi ku va na nkinga yaleyo okay se xiyimo lexi a hi ku ya hi hina a xi kahle hikwalaho hi nga ku tekeni ka matshalatshala ya ku ri hi kota ku xi antswisa hi ku tirhisana na vamasipala na lava va ka COGTA na president sweswi wa nghenelela ka swin'wana na swin'wana ku hi ta kota ku swi ololoxa kambe hi nga seka lexi xa blue ni mani unda le mavhengeleni lava ku mavhengele kwa matalanga ko va 42% lava ku hi vuya kwala ringa ku loko hi suka ka 45% ku ya ka 47% ku hikokwalaho ka yini swi vula ku a mi ndlangi nchumu loko ma ha vona ku swi le ka 35 kumbe ku endleke yini ku i ncini xi ndlaku ku xiyimo xi nyanya kahle i mani a mi tsandzisaka ku tirha loko ri ku i koho kambe hinkwaswo sweswo a ndzhaku ka loko no hundzela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona Iso so mingisero Munghana Lonene FM ritiro le ngwele ku ri 20 era dokodela Mandla Mathebula lava ba hetelela ku va suka ka ndhawu leyi ya timhaka ta mati na nkululo le ku languteni ka timhaka ta swiviko leswi nga xaxametiwa tolo swiviko swa koho swi ri swinharhu a swi vulavula hi green drop, blue drop na no drop mstudio loko va kha va nyika tinhlamuselo ta swiviko leswiya hi ndlela yaleyo dokodela ni khensile swinene loko ma hi khomela riqingho rero ni pfuneni ku twisisa ku a ni ngo ku na Xitsonga xi nge rigogo risongiwa ratsa kama yi boha ya ha ri na mahika loko ku ve himpela xiyimo lexi a xi ri koho xa ku va swilo swi nga tshamisekangi swi ri kolomu ka 45% loko ri ku mi twe kahle sweswi xi nyanyeni xiyimo hikokwalaho ka yini mi xi pfumelele xi nyanya loko ri ku mi lo xi pfumelela kumbe hi fike njhani a hi nge hi fike njhani a hi xi pfumelelanga leswi humelelaka i ku ri tisystem leti hi vulaku hi tona ti le ka vamasipala aka lexi xa green ngopfungopfu lexi hina hi xi ndlaku i ku xopaxopa no langutisa ku ri hi ku ya hi nawu leswi matimba lama hi nyikiwaka hi nawu ku ri vamasipala va fambisa njhani timhaka ta mati lama se ya nga thyaka leswi hi nge i waste water loko hi karhi hi va xopaxopa hi siku na siku ha swi kota ku swi vona ku ri va hluleka kwihi hikwalaho mi kuma ku ri hi na wona na mapfhumba ya ku va pfuna ku ri lomu va tsandzekaka hi ku va infrastructure ya vona kumbe mafambiselo ya vona ya kayivela hi kota no va seketela hi timali hi kota no va seketela hi vutivi lexi xi humelelaka xoxo lexi va nga xi endla nkarhi wo leha vamasipala xi sungule sweswi i ku eminkarhini yo tala mi kuma ku ri ku na infrastructure yin'wana na yin'wana botpet yi na nongonoko kumbe pfhumba ra ku ri yi fanele yi hlayisiwa njhani hi siku na siku ku ndliwa yini lembe na lembe endzhaku ka malembe yo karhi sweswo taniya leswi hi nge i maintenance program se mi kuma ku ri vo tala vamasipala va na ku honisa sweswo ivi infrastructure ya vona yi hlakala kun'wani ku na swilo swo karhi swipimelo swo karhi swa ku ri siku na siku vanhu vo karhi lava nga leteriwa ku endla yini va fanele va pfuka va ya endla yini va endla na yini hi vhiki hi n'hweti sweswo se i swilo leswi mi kumaka ku ri hikuva vanhu lavayani va thoriwa hi vamasipala i vanhu va vamasipala va tirhaka infrastructure ya masipala mi kuma ku ri va na ku tsandzeka ku thola vanhu lava nga na vuswikoti nkarhi wun'wani va na ku tsandzeka ku landzelela minongonoko leyi nga vekiwa ku ri yi fanele yi endliwa hina hi minkarhi na minkarhi ta va hi karhi na hina hi nghenisa switokoti swa hina ku ri swi ya vona ku ri timasipala leti tirhisa ku yini hi karhi hi va tsundzuxa na ku ri a va endlisi ku yini loko tsundzuxiwa botpet nkarhi wun'wani wa swi teka nkarhi wun'wani a wu swi teki nkarhi wun'wani teka swin'wana siya swin'wana kambe va va kha va swi tiva ku ri a ku heteleleni hi ta endla swiviko swo fana na leswi loko hi swi ndlile hi ta kota ku kombisa ku ri
va tsandzeke kwihi kumbe va honise kwihi. Se hina hi va hi karhi hi endla wa hina ntirho hi siku na siku, hi langutele na ku ri na vamasipala na vona va fanele va endla leswi va faneleke ku swi endla hi siku na siku. Se timhaka ta blue drop loko ha kula vanhu vo tala nchumu ka vulavula hi timhaka ta ku tenga ka mati na hinkwaswo sweswo leswo. Blue drop quality leyiwani loko a ku ri na timasipala a ti xaxametiwa va ku leyiwani yi na blue drop yi na yini xiyimo sweswiwani ku ya hi xiviko xi mi nyika xifaniso xa njhani? Hala ka blue drop ka mati lamo tenga xiyimo xi tikomba se xi ri ku antsweni, hi ku loko ho languta kwalano a hi endla leswi va nge progress report vele hi laha hi langutaka ku ri kusukela le ndzhaku swilo swi famba njhani. Sweswi ka loko no mbekela nyana kantsongo ku ri hala ka mati lama yo tenga national average or assessment ku ri ya rixaka hinkwaro lama hi nga ta ku ti-system leti ti nga risk, ti nga low risk a ni sungule kwale henhla ka loyi ta low risk hi leti ya ta ku ri mi ta hlamusela kahle ku ri low risk yi nga yi vula yini, mara yi vula ku ri teto ti kahle hi ku a ku chavisa, a ti na nxungeto wo karhi a ti na nxungeto at all. So mi kuma ku ri ka xiviko lexi xi nga hundza a hi ri ka 60% eka lexi nga ka xona gonyile nyana swintsongo hi le ka 72 ya ti-percent. Ivi loko mi languta ka letiya hi nga ta ku i high risk, nxungeto lowukulu, a ti ri ka 11 ya ti-percent. Sweswi ti chikile letiya hi nge ti na nxungeto wukulu ti le ka 10 ra ti-percent. Letiya hi nge ta chaviso ti lava ku langutiwa hi tihlo ro tshuka leti hi nge ti critical, na tona ti chikile ti suka ka 10 ra ti-percent ti ya ka 8 wa ti-percent. So swa tikomba ku hala ka mati yo tenga swikulu leswi nga ku endliweni ko hi nga va hi ri na ku cincanyana kumbe ku antswa kuntsongo, kambe swa tikomba ku ri ya kwihi laha hi nga vula ke hi ku kule le ndzhaku. Kambe mati lamo tenga lama mi vulavulaka wona dokodela hi va lama man'wani ma koho ma hisa ka xiviko lexi xa ku hetisela xa no drop. Se hi leswo ma tengile mati kambe ma helela hansi, kumbe ma tengile mati kambe a swi tiveki ku ma le kwihi. Kumbe ma tengile kambe masipala wa phakela a nga swi koti ku ya koleka mali ya kona leyi a fanele va koleka hi yona. Ka la nakona hi nga vula hi ku swa antswa hi ku swi tikomba ka xiyimo ene hi nga vula ku swa antswa a swi antswi hi ku ka xiviko lexiya xa le ndzhaku ka lexi a ku lahleka mati ya kwalomu ka 47 ya ti-percent, mafana ku siya kwalaha ka hafu ya mati hinkwawo. Na sweswi ka ha lahleka wona kambe lexi tsakisaka la swa tikomba ku matshalatshala ya nga va se ya ri ku tirheni hi ku hambiloko mati lama lahlekaku ntsengo wa kona wu nga chikangi kambe a wu gonyangi. Loko hi ze hi kota ku wu khoma na wona ku ri wu nga gonyi swi vula ku ri swa tshembisa ku ri hi nga sungula seni kumbe ka xiviko lexi tako ni ta kuma ku se ha chikanyana ka swona hi ku ngopfungopfu ka mati lamo lahleka endleleni lama ya no drop. Lexi xi hi karhataku ngopfu hina tanihi ndawulo i ku va masipala ene hi ringeta ku vulavula na vona
hi ringeta ku va kombisa va sungula ku twisisa vo tala se va swi landzelela leswi swi vulaka i ku loko hi va xavisela mati hi tibodo letiya ta mati hi nga na tona bona va masipala va amukela mati lamaya va ya xavisela n'wina van'wamabindzu na n'wina makaya n'wina hikwalaho mi kuma ku ri va mi fakele mithara n'wina laha mi tshamaka kona leyi nkarhi wun'wani mi hundzisa ku phayiphi ku ri yi nga swi koti ku hlaya loko va koleka mali liya va masipala hi ri a va yi veki ku ri va ta yi tirhisela ku hlayisa infrastructure ya mali leswihoxo leswi va xi endlaku lavo tala i ku va teka mali liya va nga yi endla masipala ti endla mali phela hi mati na gezi loko va teka mali liya va ya endla swin'wana va rivala kumbe va honisa ku hlayisa infrastructure leya mati ku ri yi ta tshama yi hanye kahle yi kota ku ka yi nga pfutisi mati yi kota ku va yi kota ku ri yi hlayisa na mathangi lama ma hlayisaka mati na ku mangetela na ku ngetela lava va fanele ku ngetela kona loko swo koteka sweswo ngopfu va masipala lavakulu va sungurile ku endla sweswo ni nga va tili na lava va le Johannesburg na va Botswana va swi hayi hi va twile lava ndawulo hi sungula ku swi endla na va masipala hinkwavo hi a va endli sweswo loko vo kota ku endla sweswo ku hava ku ri infrastructure yi nga hlakali yi nge hlakali se loko ho ya amahlweni ni lava ngopfu ku tshikela rero ku ri ku va ku nga ri na ku cinca hi nga swi teka hi ku a swi kahle mara mina ni lava hi swi teka ku ri swi kahle ku ri ntsengo lowu wa no drop a wu le ku gonyeni sweswi wu yimile i ku va ku ya mahlweni hi lwa na wona ku ri a wu chiki sweswi mati lama lahlekaku ntsengo wa kona a wu chiki wu chikela hansi ku fikela laha wu va ku fana na misava hinkwayo ma vona lava va ka rainwater va swi kotile ku ri ka vona mati lama ma phakelaka vo lahlekeriwa hi 5 wa tiphesente ntsena sweswo va ri misava hinkwayo swa amukeleka sweswo a swi fani no i lahlekeriwa hi hafu loko hi ku leyi i nhlayo xikarhi leya 47 ya tiphesente swi vula ku na van'wana va lahlekeriwaka hi ku tlula la ma swi vona ku ri ha ri na ntirhonyana kambe liya ya xaka hinkwaro nhlayo xikarhi ya thembisa ni hetile na n'wina kambe ni kombela ku mi khoma ku hi 30 wa tisekende mi ni byela ku tanihi hi ndzawulo hi ku xin'wana swiphiqo leswi swi nga vulavuriwa hi swona i swiphiqo swa ku kombisa ku ongeti ku na nkayivelo ya vatirhi lava nga na vuswikoti la ka timasipala hi yo mhaka hi ri na mintlhontlho leyiwani mi ta pfuna njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo kambe loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu no lava ta mi khomeleta nyana minete ntsena mi hi hlamulela xexo xivutiso hi michucha hi ta hundzela ka xin'wana xiyenge hi ndlela yaleyo sweswo mingisero Munghana Lonene FM 12 timinete ku bila ora ya 13 khesi lihlolani family magaisa ya bati organ weekend ya yena ya organ li magaisa hi ndlela yimene etsela na dokotela Mandla Mathebula la ntirhi va suka ka ndawulo leyi ya timhaka ta mati na nkululo ntshemba mi ta mi swi twisisile timhaka ta blue drop green drop no drop hi ndlela yaliya loko va ku nhlaya xikarhi i 47 wa tiphesente i ntiyiso ku na lava va nga va ku va kha va hlantswa tilitara tinharhu mati loko ma ya fika ku fika litara lamuko malahle dokotela a hetseleni timhaka ta ku kayivela ka vatirhi na vuswikoti xiviko xa vula na koho mi ya pfuna njhani ka swiyimo swa muxaka lowo tanihi hi vinyi va mati laha Afrika-Dzonga imani swi veka hi ndlela leyi hina tanihi ndawulo hi na pfhumba leri hi letelaku vatirhi lava va lavekaku ka minongonoko leyi ma hi hlaya la lexi hluphaku ngopfu hi ku timasipala a ti ringani ti kona leti tikulu mi kuma ku ti-budget ta kota tona ku ri mabiliyoni ku fana na timetro letiya ni ta swi kota ku va thola ti va hakela vanhu lava ti tshama na vona nkarhi wo leha ku na letiya tintsongo mi kuma ku ri
ta hluleka nyana ku khoma lavaya kuna vona phela molo wa vona a huntsongo vanhu va tirha ku leswi kambe lexi ni nga lavi ku ya nghena ngopfu ka xona mi nga mi switwile ku ri mati ya ku endliwe crisis committee ya mati leyi rhangelaka hi president ku na swin'wana ni nga twa ku ri se va le ku swi kunguhateni leswi ni nga ta chava ku swi vula loko vona hi voxe president va nge se swi vula hi nomo wa vona kambe swi tikomba swi ri kahle ngopfu swi ta pfuna ku ya mahlweni ku lulamisa mhaka leyi kambe na hina ka leswi a hi nga ku swi endleni i karhi hi ku leswi hi nga swi sungula hina i ku vamasipala lava va tsandzekaka ku fambisa timhaka ta mati a va tholi leswi hi nge i special purpose vehicle ku va ku ri khampani leyi nga na vuswikoti leyi nga ta va hlayisela swona yi va managela swona leswa mati ivi va vona ku ri va na mpfumelelo wo tanihi kwihi hi karhi hi lulamisa milawu ku ri loko swo fika kwalano ti special purpose vehicle teto mi kuma ku ri hi swi kota no ti-credita hi site ra hina ku ri ku nga ngheni mani na mani phela kun'wana man'wana na va jimi na jeke va swi kota ku nghenelela kahle va fika va endla swilo swinyanya se la ku na loko va ti thola hi va hi ti-accreditile se sweswo swi ta pfuna hi ku a swi pfuni nchumu ku ri vamasipala na vona va fostela ku manager timhaka ta mati swi swi va tsandza ku ri ti kona tikhampani laha a handle leti nga va pfunaka ku manager va tirhisana na tona ku ya mahlweni ku va na ku hlayisa mati hi ndlela ya kahle no ni mi twile dokotela Khensa se an ka mi byela ncindani ni ku a ri un'wana wa vanhu vo bawa ngopfu tlilasini ku ri kumba lowu a hi dyondza swin'we tlilasi yin'we hi dyondzisa hi mathisaro yo hambanahambana wa kaneta miri yini na swi confirma na swi tiyisisa ku a hi ri swin'we tlilasini mara a ni mi hlula bothete sweswo na swi tiva a ni daza sweswo na swi tiva a ni daza mi ri dokodela mani dokodela ni ri dokodela n'wina mi nga ri dokodela ene mara ke ncindani a va swi tivi ku a tlilasini a mi hlupha n'wina a ni hlamali na sweswi na kwala moyeni ma hlupha mara tlilasini a swi nyanya mandla fambani dokodela ko kesiri swinene dokodela Mandla Mathebula lava hi bula na vona hi ndlela a hi dyondza swi nga hanyani kuzana a yi nga se va hanyani kuzana a ya ri hanyani na va Xichavo Cedric Baloyi na va mani Miele kambe vanhu lava hi dyondza swin'we hi ndlela yaleyo seke va vulavurile swiviko leswiya swa blue swa green blue na no drop n'we mi ri yini hi le ka 0860002543 kambe hi nga swi bula ni pfumeleli ni sungula ni nghenisanyana katsongo dokodela Kingsley Makhuvele dokodela Kingsley Makhuvele la a hi fane hi bule na vona hi hafu ku bula vona ya 12 hi la ku bula na vona hi languta timhaka leti ta nhlangano wa matiko ya misava na timhaka tin'wana hi la ku kota ku va hi bula hi to hi ndlela yaleyo ta ri teka na riqingho ra wena hi ta kota ku twa tlhelo ra wena mhaka kambe ke hi nga se ya kwalano a hi sunguleni hi famba hi leyi ku sweswiwani i nkarhi wa ku mina na wena hi kandziyana laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona iyo mhaka hi ku tisele vativi i dokodela Kingsley Makhuvele mgwena nhlekani hi mamkereri ka Munghana Lonene FM dokodela enhlekani khalanga Khensa man kuma nkarhi wo vulavula na n'wina ku khensa hina dokodela tiko ro yekeyeke ku le ku ririweni ku ririwa hi mafurha swilo leswiwani swi hi kombile loko Ukraine yi hlaseriwa hi Russia swi twala ongeti a hi nchumu swi hundza se swi vuyili ku na Israel na America ti hlasela Iran se Gulf hinkwayo yi tikomba yi kha yi Gulfa hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va lexi dokodela loko ku ka ku humelela swilo leswi hinkwaswo United Nations yi kwihi ni xivutiso khalanga a ni ku xivutiso xi ta va ku loko swilo leswi hinkwaswo ka swi humelela United Nations yi kwihi United Nations kwa ri hava manje mhaka ku ri matiko la nga na mandla ngopfu ku lunghisa swilo swo fana na peace and security a Security Council i America hi yona leyi nga famba ya hlasela iphinda yi dlaya nkulukumbalo wa le Iran so swa vava ku ri va ya ka Security Council ku va ku ta na ti-veto tikulukumba ka Security Council loko swi ri so
So Security Council leyi nga na nkoka ku langutisana na mhaka peace and security ya misaveni hi yona ke yi nga tlela ntirhweni. Se loko xiyimo xi te tani hi ta huma njhani ku laveka ku ndleka yini ka matiko ya misava hikuva swi tikomba ongeti munhu wo fana na President Donald Trump vo tindlela hi ku rhandza. Khalanga ntiyiso vo tiendlela hi ku rhandza vanhu vanharhu vanhu lava nga endlaku ku ri ku va na kurhula eMiddle East i Xi Jinping i wale president wale China i president wale Russia Vladimir Putin na president wale America. Hi mhaka ku ri matiko lawa ma ri manharhu hi vona va xavisaku matlhari ya vona a Middle East. A handle ka vona na matlhari ya vona Middle East nyimpi leyi hi vonaku a yi koti ku va kona. Hi vulavula tani mpundu loyi Khalanga Iran yi fambele hlasela mafurha ngopfu a Kuwait yi phinda yi hlasela kambe na le Saudi Arabia na le UAE. Hi vulavula so hi mhaka ku ri Israel the biggest power station in Israel Haifa leyi yendaku about 228 megawatts it's out of commission va yi hlaserile ku herile yona refinery ya mafurha yi herile so mafurha a nga khuphuka kambe Khalanga ena ta khuphuka loku nga lunghisiwi nyimpi leyi. Se le ku languteni ka xiyimo lexi hi nga ka xona tanihi tiko Afrika-Dzonga ri le ku kaya ka yini sweswi ku hava mafurha a ku ta va ku ri na leswi a hi ta va hi swi endlile ku sukusela kumbexani hi tlhelela ndzhaku dokodela ku sukusela loko hi suke hi nghene ka xidemokirasi ku fika loko hi pfuriwe mahlo hi nyimpi ya Russia na Ukraine ku fika la namuntlha hi nga kona a ku ta ku ri na swin'wana hi ta va hi swi endlile ku lulamisela ku masiku ya muxaka lowu loko yo tshika ya fikile hi nga va hi ri ka xiyimo xa kahle. Khalanga a ku ri na leswi swi vitaniwaku the National Strategic Reserve i mafurha lawa a vekiwaka a nga tirhisiwi a tirhisiwa aka nkarhi wo fana na loyi. Hi teke mafurha loyi hi mhaka ti-corruption laka ku a xavisiwa mafurha loyi very cheap a xaviseriwa ti-private company so ti-reserve ta hina ti hele kwalano. Hi phinde hi zama ku ri hi va na ti-reserve na vona sweswi ku vuriwa ku ri hi na about 40 million barrels ta ti-reserve but 40 million barrels ta ti-reserve a hi nchumu Khalanga. Ti-country tin'wana matiko an'wana ku fana na va America va na ti-National Strategic Reserve leti va yaka ka tona loko ku ri so i laha hina hi tsutsumaka kona ni hlamele ngopfu loko ni hlaya maphepheni twa ku ri president wa hina u set up a special task team ku langutisana na ku ri mafurha lawa a khuphukaku hi ta endlisa ku yini. U teke holobye wa le handle Lamula holobye wa timali Godongwana na holobye wa swa mabindzu ku ri va hlangana ni tivutisa ku ri a hi swi tiva ku ri nyimpi leyiwani ya lunghiseriwa khale i khale ka ri hi vona ku ta va na nyimpi ini hi nga tshamanga hi langutisa hi nkarhi lowo ku ri hi ta endlisa ku yini loko nyimpi yi fika. Mina na n'wina Khalanga hi vuye hi vulavula ngopfu yona nyimpi leyi hi vula ku loko yo suka nyimpi leyiwani mafurha a ta ya henhla. Va vula ku ri vanhu va mfumo a va swi kotanga ku swi vona va va na strategy swa ku ri hi ta huma kanjhani hi ta huma kanjhani ka mhaka leyi hi kona va sungulaka sweswi va pfuka nga ku nyimpi leyi sungula tolo nyimpi leyi khale yi sungurile Khalanga. Loko mi nga vulavula hi sweswo swa ku ongeti vo tala loko swilo swi humelerile un'we mi nga dyondza mi ri yini va reactionary xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ku va na maendlelo ya muxaka wolowo hambi sweswi swa ku fana na ku va ta hi nyika tirhandi tinharhu ka petrol ku yi nga tlakuki hi laha a yi ta tlakusa swona hikokwalaho ka yini swa tivisiwa hi siku ro hetisela hikuva i khale vanhu se va tlakusi tidizele leyi ti-rand letiya se hi fanele hi tlhela hi ya tilonda. I ntiyiso Khalanga i swilo leswi ma vona mfumo hi mhaka ku ri mfumo wu fanele wu va na vanhu lava kotaka ku langutisa ku ri ku ta endlakala yini ku ya mahlweni. Vanhu lava vitaniwaku hi xilungu ti-strategic thinkers ti kona ti-strategic thinkers aka mfumo lava kotaka ku vona va projecta ku ri ku ta endlakala yini va languta ti-risk ku ri loko ti-risk ti ta so hi ta reacta njhani ka ti-risk leti. Manje a zangi ku endliwa nchumu se ku endliwa sweswi hi kona laha hi maku hi gingirika sweswi se nyimpi yi sukile sweswi kasi nkarhi lowu a hi ta swi kota no xava mafurha yo tala hi kota ku tata ti-reserve ta hina loko a hi lo hleketa
a ni tivi ku ri mfumo wu endla yini khalanga yona problem ya hina ya mfumo i mhaka ku ri swilo swin'wanyana leswi hina hi nga vaakatiko a hi swi koti ku swi endla i swilo leswi fanele swi endlaka hi mfumo a wu swi endli swilo leswo khalanga leswi a hi mi byelangi kambe n'wina mi tirhana na timhaka ta diplomacy dokodela se hi la ku twa ku mi vona tiko ra Afrika-Dzonga na tiko ra Nigeria kahle ku yiwa kwihi loko ku kha ku ndleka swi nge le ku ndlekeni sweswi ku swi tikomba ongeti mukomishinari wa Nigeria i le ku kombeleni ku rivaleriwa ka vaaki va le Eastern Cape mhaka leswiya swa ku vekiwa hosi yi nga pfuxa puruvuru yin'wana ku hetela ku va na ku tshwakana kumbe ku onhaka ka nhundzu mhaka yikulukumba hi nga na yona hina hi nga vaaki va Afrika-Dzonga khalanga i ku ri xin'wana na xin'wana lexi humelelaka hi lava ku xi lunghisa hi nyimpi loko va na problem hi sungula ku lwa a hi tshami hi vulavurisana hi vonisana hi yona mhaka leyiwani loko nkulukumba luwa a lava endla coronation ya vona a hi fanele ku tshamiwa ku vulavuriwa na vona va vonisiwa swilo leswiwani loko va nga pfumeli ku ri va yimisa swilo swa ti-coronation hina matimba hina hi nga mfumo wa Afrika-Dzonga ku deport vanhu lavawani hikuva se va violate nawu wa le kaya na ku va tshikiwa va endla swilo leswiwani swo ku va na madzolonga ku dlayiwa vanhu ku hisiwa ti-business ku endla a hi swona leswiwani a hi swi koti ku ri hi lunghisa swilo swin'wana na swin'wana hi madzolonga kalanga hi luze touch ya hina ya kota ku tshama hi vulavurisana that's why hi lwa so hi dlayana hi vihina loko no tshama na mikandi ya xikun'wana sweswi khalanga ni to biwa na hambi ni endle mistake hi yona problem yi nga na yona vaakatiko va Afrika-Dzonga tsutsumela nyimpini na ku tshama instead ku ri tshama hi vulavurisana na vanhu van'wanyana mi ri hi lulamisa hi nyimpi a hi tseleni dokodela hi kwata leyi mina I think khalanga hala va counseling hinkwerhu ka hina hi huma aka era ya ku ri xin'wana na xin'wana ku lwiwa loko munhu hi loye khalanga u tirha na mabuna mi hisiwa a hi zanga hi ti cancela hi nga vaakatiko hi kota ku vona ku ri ku ya mahlweni ya aka njhani but swin'wana lexi vangaku problem lexi xi vonaka khalanga na language ya hina i language ya nyimpi ku vulavuriwa hi ti-war room ku vulavuriwa hi ti-war talk ku vulavuriwa hi ti-war yini a hi swi koti ku vulavula hi peace rooms yini so ha ri na the psychosis ya nyimpi xin'wana na xin'wana fanele xi lunghisiwa hi nyimpi ku ri hi na problem ya gezi Eskom a yi longi ya nyimpini hi vitana war talk ya le war room ya le Eskom i nyimpi ya le Eskom a hi swona leswi tiko ra ti-task team tiko ra Afrika-Dzonga hileswaku xitsanana ku na task team hi ka hi hlupheka emitwini dokodela khenseni nkarhi wan'wena inkomo khalanga a khensa i dokodela Kingsley lava hi bula na vona mikiseri wa Munghana Lonene FM hi ka xifaniso xa hina veri n'wina mi vona hi kwatini xitsanana i nyimpi hi ndlela yaleyo 0860002543 ndakalexi ungayelelexi eka Afrika wa vulavula ni ze ni rhungiwe bot phetenenge ni kume accident kwala N1 ni yisiwa la Mkopani va rhele ku ni fourth tracker or in xibedhlele xi le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga tetemetiwa ngendla nchumu pe ni nga tshama ni twa la ni ze ni n'wi byela va tshika mina bot phet like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopani 2009 ni ze ni yisiwa kwala mediclinic kwala Polokwane ni ve ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika se miri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa here ni tshama ni ku twa na wa accident olalo ni kumila ku antswa a ku ni hetisa damani ni mitwini thank you pero la ku ni hetisa damani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hikwako hi xala twi xitsonga xa nhlawulo ku sungula nhlekani wa kahle mingisero wa mina a khensa swinene ku hi lombe ndleve kwala u nga yingisela u ri kona eka nhlekani lowu nakona ku Afrika wa vulavula u ta u ri kona ku sumuna ku fika ra vuntlhanu awara ya 12 ku fika awara ya 2 nhlekani un'wana na un'wana se mi nga wu kayeli nakona ku walowo un'wana mingiseri loyi a hi mitweneni kumbe angula mukuyini 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 un'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani khalanga aye papa isa ku maphet na mene phet malawi i vito a ni ri loko i nga ri vitani na van'wana na wehe u to va ku phet
na u tita van'wana ku phela no ntiyiso ngopfu mpfukeni no hi pfukela khensa swinene mani ku va na n'wina mi nghenini ka nongonoko lowu mi ri yini n'we loko no huma ndleleni mi ta ni khomela hi ku ni vulavula ro sungula ka nongonoko lowu no hi ta mi tiyisela inkomu a ni lava ku vulavula nyana hi mhaka ya topic leyi ni nga yi teka ya namuntlha ya mhaka ya ti blue dot na yini hinkwaswo swi ni swi vulaka hi xilungu mhaka yikulukumba leyi hina hi nga na yona khalanga as a country a hi mhaka ya ku hi kala ti-skills hi kala leadership loko kuma mati ya ku basa swi lava vanhu lava nga dyondzeka lava va tirhaka hi mhaka ya ti-infrastructure ta mamati na swilo leswi hinkwaswo leswi ene vanhu va lava hi na vona kambe a va kona aka ti-position leti a va fanekele va ri ka toho hi mhaka ya politiki politiki ya hina yi lava resetting yi wrong from the beginning na sweswi politiki leyi nga yona leyi nga hi rhangela i vanhu lava kalaka vutivi hi yo mhaka leyi swo tala swi nga ku onhakeni la tikweni mintirho a yi kona tiko leri ri na swilo hinkwaswo ni ta vula ngopfu na province ya hina yi kali nchumu yo kala vurhangeri yi hava vurhangeri lebyi nga na swikili vurhangeri lebyi tivaka swilo ku na vanhu lava va nga ti-position lava va yimbelelaka ngopfu loko ku ri na ti-branch meeting va tivaka ku yimbelela ngopfu tingoma se va nyikiwa ti-position hi leswaku is how loud you shout or you sing ku i va meyara kumbe i va mukhanselara so hi rhangele hi vanhu va rhongo hi yo mhaka leswi swa hina swi onhakaka every day kambe ku rhangela na ku tirha a hi swi swimbirhi okay hi lava van'wana tipolitiki va rhangela ivi lava va tirhaka ku va swidyondzeki kumbe a swi ndlisangi swona loko vurhangeri byi nga ri kahle na va lava ku tirha va nge tirhi hi timhaka ta ku a ni ri i fanekele loko i rhangela i ri na xikili ni ta mi nyika xikombiso aka khampani yin'wana na yin'wana mi ta twa ku na CEO ku na kun'wana swi ta ti-managing director na yini na yini loko wehe i rhangelaka khampani i nga ri na vutivi vatirhi na voho hambiloko vo tava ku ri na vutivi bya njhani a ku na nchumu lowu va nga wu kotaka hi yo mhaka leyi mi vonaka ti-CEO nkarhi wun'wana ti pfa ti nyikiwa ti-bonus letikulu hi ti vutisaka why munhu loyi a nyikiwa bonus yi kulukumba so ku ri ku a hi yena a tirhaka i mhaka ya swikili leswi a nga na swona leswi endlaka khampani yi kota ku famba kahle se na sweswi vurhangeri bya hina ka timasipala loko vo languta sweswi khalanga vona ni mati laya nga hindza ya famba hi ze hi va na ti-flood hi vo ma-2000 ti-flood leta ti hi dyondzise yini hi ku endzhaku ka ti-flood letiya a ku na damu na rin'we leri nga akiwa leri a ri rindziki loko ku tlha hi va na ti-flood futhi hi kota ku hi hlengeletela mati na sweswi mati mpfula yi lona a yi si yima na ku yima na sweswi mati yo khuluka ya famba mara ku nga ri khale ngopfu hi ta tshama karhi hi rila hi ku a ku na mati mehe ni tswaleriwe ka dzumeri ku la ni londzotsi ku sukela loko hi va ntsanana wo matata wo khuluka famba a ku na nchumu lowu endliwaka hi timhaka ta vurhangeri hi nkarhi lowu wa ti-homeland khalanga hambileswi hi nga ta ku loko hi khompera va ku hi ha politika mara swi fanerile swilo leswi humelelaka sweswiwa aka mfumo ngopfungopfu wo fana wa Gazankulu a ku ri mfumo lowu a wu kota ku fambisa swilo kahle hi ku vurhangeri bya Gazankulu a byi ri kahle ngopfu na sweswi loko wo languta ni ta swi veka ngopfu aka Machangani Vatsonga Machangani Vatsonga ngopfu mara va tsoniwe ka xihu xin'we ku they can't work as a unit va tirha hi ti-silos va fana na machela o vona machela khalanga loko mo chela ndzeka bucket a ku na rin'we ri nga ta huma loko lerin'wana ku na jampa lerin'wana ri khoma kokela hansi hi yo mhaka leyi vonaka tindhawu ta hina ta la ka Machangani ngopfungopfu ti nga hluvuki hi timhaka ta ku va tlharihe swinene mara va swi koti ku tirha swin'we loko va yi yingisele xivulavuri xexi nga ha ku heta ku vulavula i professor hambi dokodela Erickson loko u n'wi yingisela ntsena karhi a vulavula swi ta ku this is a very intelligent man mara i ncini lexi va nga ta kota ku va xi endla politiki ya wa pfalela ene na swi na vu-politician ni le ku languteni ka xiyimo xa muxaka wolowo swi nga va swi fike swi lahleka ku hi ku loko a ni nga ri lonkulu ngopfu kambe a ni ri Giyani College loko ku sungula leswi swa mfumo wa xidemokirasi hi 94 vanhu vo tala lava a va ri ka switulu tihofisini va ri varhangeri a Giyani ka mfumo wa Gazankulu va tekiwile va ya aPolokwane ku komba ku a swi voniwile ku himpela Giyani kumbe Gazankulu a yi ri na administrative structure yo vonaka se swi fika swi onhaka kwihi a ku onhaka nchumu i politiki ya kala nga vanhu va nga koti ku twisisa leadership
amatshan'wini ya ku va resista va ku admin yi ta endleriwa kwala Giyani na ti-gradara na swilo leswi hi nga na swona swi ta administriwa swi ri kwala ku na palamende ya kahle loyi mfumo wa Gazankulu yi nga wo aka va tsandzeka hi ku tsutsumisa switulu va pfumela swilo leswi susiwa hinkwaswo palamende leyi yi hundzuka swiofisara problem leyi kulukumba leyi ni mi byelaka yoho hi Khalanga Machangani a va swi koti ku khoma na va one thing hi yo mhaka leyi mi vonaka a tindhawini leti hi nga rila hi ku yini la province ni ku yini hi Khalanga sweswiwa ni tikume ni vuyanyana hala kaya ni ta pfa ni karhi ni tirha hala kaya loko se ni karhala ni tirha ni hala va Dzanini hala ni tlela ka vahahani hala botweni loko wo nghena aka patu leri ra Bekkersdorp ri ta ku tekela 45 minutes to an hour loko i famba hi private ya ku fana na Mercedes ku i ya fika la i yaku kona to lweni wa masiku a ku ri na meyara kwala ni yima ni vutisa ku meyara loyiwa i hindze hi kwala patwini reriwa so ku na swo tala kala swi nga tshamisekangi kahle ene swi lava ku ri vanhu va hlanganisa tinhloko hi ku hi electa vanhu like I'm telling you hi timhaka ta ku i kota ngopfu ku yimbelela hayi hi mhaka ya vuswikoti a tekiwa ku tekiwa va ku i meyara mara meyara wa koho a nge swi koti na ku hlaya financial statement yani tiko karhi a nga swi koti ku hlaya financial statement so mhaka leyi ya mati hinkwayo yi nga nonga ku na project ya mati Giyani i malembe mangani project leyi ri on hi Khalanga ku na leyi ni tshamaka kona loko ni ri le xilungwini leyi ni makhera na nkulu wa munhu la ku ve ku va na pothole yin'wana yi kulukumba laha ndzeni ni n'wi vutisa ha president pothole yaleyiwa kwala xitarateni kwala na xitarateni na xi hela loko ha ku fambisa GA ku ze ku ta pfala outsurance mara the following day ku buluka pipe ya mati hi bayi ya le henhla leyi ni fonela Panyaza hi Panyaza ku na pipe ya mati lama ya tikomba ya ri clean a ku ni tekeli video ni n'wi tekela video ni n'wi rhumela within 45 minutes hi Khalanga hi ku hi le mahlweni ka president within 45 minutes pipe leyi a yi pfariwile so no waste ya yi koho la swa reset ku laviwa vanhu lava ku nga vona va nga ta kota ku hi fambisela tiko kahle hayi vanhu va ku yiva wa vona munhu i nghena la hi Khalanga a va meyara 6 months down the line loko i languta wealth leyi a nga ka yona i ti vutisa ku wealth leyi accumulate hi nkama munhu ene hina tanihi vaaki va tiko a hi voni ku ri na problem hi tlhela va bela mavoko hi va vitana va nkulu wa munhu loko a electa fana na Pat Malavela Mbuyangwani Tolo the following day se i vitaniwa Mchariseki chief chief minjani la hi Khalanga hi ze nghena hi vulavula ku swa hi karata ku na unemployment yi le henhla ngopfu ene mintirho yi tele you need a leadership tele vanhu lava nga ta va kota ku va lunghisa swilo inkomu Khalanga inkomu cancer snene ya xiyimo xo na sweswo va chief na swi toka hey chief se vanhu va vumduka va chief mi twini mhaka yaleyo mhaka ta tona Pat Malavela va lava tshama kona loko Xitsonga xi tolokiwile okay ni miyerile ke n'wina mi ri 0860002543 ku na wo hetsela a nga nghena ku yin'we u twa ku i ri yini yena wo gimeta a ku gima ye gima i kona ntindani va ku hayi mana a wu swi tshiki na okay ku na van'wani va pfaka vanhu vutisa ku swinavetiso hi swi ndlisiwa ku yini swi ndlisiwa leswi loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lavo tshembeka bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwakonkwako navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya rixaka buti minjani pfukeni minjani botome pfukile ku na Andros Sapinga Rembombela inkombo ti Andros ke loko hlamula katsongo la buti la ka teka xitokolo xo khumula ka xo xa ku thwasa na u lavisisi leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu mara magari ni vona ke buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa uvabyi we
famba u ya thwasa nga ku swi approve etliliniki swa ku ma approve munhu ku vadzanyana se Xikwembu a nga ku se haropiwa mi veka sa tliliniki atliliniki va tatlisa ku yini a tliliniki va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va loku ya va zona i Swikwembu ku na Swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va la ku ta lapha va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki atliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni Swikwembu famba Afrika wa vulavula mahungu a ya heri ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula eJohannesburg Tembisa Alex Nasowetho ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela